Saan basta makapagtignay kontra kanyak ni Mayor? Ay, ado ti tao ni Mayor. Ay, kasanawon, no pagaramidan da ka iti dakas. At dati Diyos sa salaknib ko nanang. Amok adinak baybayan. Tawan mat dakas nga aramid ko. Pasensya kayo, may ramraman kayo riribok ni Mama Nana. Ay, saan kang agdanat balasang ka? Podno timbaga ni nananghan. Kanasan ko nga ipalubo sa marakrak tati ayan ayat ta. Agpaay akiret kung dinapod na panagayat mo kanyak. Ngayon ayat na kitilikodan ti kinakurapay ko. Oresya, kani. Ikarik, dinto ang paligid ni Mama amang rakrak iti ayan ayat ta. Ilaban ko. Kasta Ahmed. Uray pa'y kay papanantipan nakapugsat ti angas ko. Kasano ko makapagtignay? Ket adda kami akadwam, dua kami pa'y. Pasensyan bro ha? May ramraman kayo pa yan. Awanan yaman na. Kinapod noon na, bilin ni Tinyente, abayabayin da ka. Asan da ka baybayan? Agyamanak. Masuron ngamin kin Mayora. Bakbaketan ka nung awan manaknakam na. Pudnumat. Gamda ito yung ti downfall na bro. Naibulgaran ti narugit nga aramit na. Saanan ang mga bakit ti sumaruno nga eleksyon? Talaga saanin? Ti si Mayor ti sumukat kan kwa na. Nasaysayat pa eh. Amo ka nadalos ni OIC Mayor Madrigal. No apay kit di akas ti tao. Nalaka ang mabartag iti takam ken kinabaknang. Pudno da ita, bro. Ngam anya nga ta tinapasamak. Tadamot nga guwarang-warang da jagido. San ko nga mo? Kunakman no tiniliwdan. Nalabit ineban dalaay. Wino saan? Nagbiyansa. Sabagay, tao lang ni Mayora da jagido. Kaya't mabalin na nga ibaga na agtungtong pala ang itibilin ti ama na. Husto ka? Tilaang matkat di imbaga dagiti tao, kaya't kadwada ni Gido, anang sabat iti kargament. Da kayo la kuman ti makaamong agpaspaset siya, Nana. Awan parikot kanya, balasang ka. Ha? Da kayo kidi ti pampanunutak. May ramraman kayon. Saan aday ta ti pagdanagam? Si kamot ti pampanunutak. Saan ka anarwam iti kastoy ak inarigat ti biyag? Awan parikot kanyak, Nana. Nakasagana ak. Uray pasarik ti rigat. Basta saan mapukaw kanyak ni Martin. Agyamanak iti dayta kinapudnom ken kuana. Wen, Nana. Saan amagatadahan ti panagayat ko iti anak yo? Amok akastamot ti anak ko ken ka. Agpaiso dayta. Nariknak tinapudno unay a panagayat na kanyak. Saan tungata nga agpaligay? Ama magsina kada kayaw? Nang runano, pagaramidan da iti dakas ti anak ka. Ni Mama ti kayat yo asawan? Mga no ibilin na kadagiti tao na ti panang patay da ken kuana. Saan da maarami ti kasta, Nana? Marami da. Ngamin, sinanabda ni Martin iti naminsan. Naimbag tadimtang dagiti kakadwa ni Martin. Wen, malagip kon. Naibagagayam ni Martin kanyak dayta. Dayta ti pagdanagak, amang nagbaligi da amang patay ken kuana. Ngam oras nga dadaka sa mapasamak ka ni Martin. Siyak ti agsaksi kontra ka ni Mama. Buong ti ulok day jay Martin. Mainay-nayon aparikot ko. Anya ti aramidan tayo, Mayora. No anya ti kunayo. Tambangan mi manan. Tamay ramraman ak manan.
Saan kayong agdanag? Iti daytoy agundaway, Mayora. Masapol nga agbaligi kamin. Kansa bali ti bilinan tayo. Pumiro kak iti hard killer. Ada ka di amam mo. Adda, Mayora. Basta maitudyo lakit di tikid daw na apresyo. Uray mano. Basta tinapatag kat mapukaw DJ Amartin. Wano saan? Pakidnap ko. Kat ipatapaw tayo iti baybay ti bangkay na. Saan nyo akabaalan DJ Amartin no sango-sango? Mayora. Kasayaatan no bumiro ka iti hard killer. Sure, Mayora. Gundawayan ti pan nakasuspindik nga agtignay amang solbar kadag iti agnana ay aparikot. Sige, Mayora. Hawagak nga rod ni Max. Takasari tayo. Ayabam dito'y balay. Kasaritak ti ibagbagam a hard killer. Isukir a Verna. San ko apat yan nga awan ijay balay da Martin? Agsagana ka, Martin. Sa anak amamingga, aging ga iti saan ka amapukaw iti dalan ko. Magpalpaling ka asiit iti dalan ko. Awagak man ni attorney no anya ti update. Saan ko nga ipalubos ama ikatak a mayor? Ken kang runaan ti panakabalot ko. Ay, rumor ka, Verna balasang kaw. Uwan nana. Adalaga garaok iti sentro. Ay, impakadam ka di kini Martin. Ang mga numadanagan day jay, no rumor ka dito'y balay. Nana. Ang mga nuan niya ti aramidon dagiti tao ni Mayor, no makita da ka. Ha? Ang mga no ipupukda ka, kat saan kayon to nga agkita pa'y kini Martin. Saan kayong agdanag, nana? Sana maaramid ni mama kanyak data. Nang runak at amokot ti mading aramid na. Ay, jak pulos nam na maaan nakasjay ni Mayura. Ay, mas pa'y kanyak, nana. Dakas mo't gayam tinagtaudan ti daduma kinabaklang na. Ay, no si bibiyag la kumaday di papa. Amo ka din ay palubos ti kastoy nga aramid ni mama. Ay, wag. Nasingpot day di papa. Ado, tinaaramidan na anagimbagan ti San Antonio. Idi iso ti Mayor ti Ilay. Ngam ni mama, tinang dadagal iti daytaan na saya at agapuanan na. Umaw-awag ni Verna. Apay man ngatan. Hello, honey? Ano? Rungwarak, adalaga tanga kiti Ili. Agmay sa ka? Wen? Amangan no adda tao ni Mayor amang sipsipot kan ka. Saan ka ngagdanag? Urayan niya aramidin ni mama, di nak tumapasurot iti kayat na. Sukunan kalangan. Agpakadakin tanyante. Saanan? Saan akot lang agbayang? Sigurado ka? Wen? Don't worry. O sige, saan ka ngagdana? Bye. Bye. Rumor ka na. At dagatangan na Jamor. Amangan no gumatang iti arwatan na. Sabi ko man, taawan da ka sa mapasama kiti kaayan-ayat ko. Gumatang mo iti barok. Saan ako nang agawid ang mga lapay? Nigito tayo siya. Kasla, pudno ka di, apasipsiputan nak ni mama. Masapol ang mailim mga ida. Sa tilo ti papanak adinak masurutan. Nigito. Nalabit ang nakasarita ng tibagbagana a hard killer amang patay kan Martin.
Hello? Mayora, adda kami dito'y mall. Nakita mi ni Berna. Kasta ka di. Sige, saan nyo asinaan? Kat aramidin nyo ti amin amay yawit yo. Wan Mayora. Siputan nyo, taamangan no mailamangan na kayo. Sige Mayora. Dua kami kan estong amang sursurot kan kuana. Sige, bye. Bye. Tiyan mo na nga ta. Kat saan kun amabirukan ti sukir nga anak ko. Ay, ngayon awan kung samat lang dagito. Bulaga! Gido? Nakita ta kamatlangan, Berna. Ay, batangak! Awanon to itibain! Saan ka naggulagon? Nagtungpag kami lang itibinin ni Mayora. Ayop kayo! Ibatangak! Arayanan na! Higit din. Lumugan ka na itibang. Talaga nasukir kan gapo iti dayjay amarting. Pagno ka di nga anak-nak mo mo? Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? Nga anak-nak! Apay akas Twitter aramidim kanyak! Gapo ta sukir ka. Nagado amay karikin kang ayatam. Dayjay kit din amamirmiraot ti nagtatak ko na. Saan ko apagtatakunan gapo tayo suti ayatak mama? Saan dakto amaya dayukan ko na? Para makita. Laglagi pa nyo? Ado ti amok ka kinadakas nga rami nyo. Sandak kumapilitan amang ibulgar ka na kita. Anya? Kan saan nyo padpadasan na dangra ni Martin? Ta oras ka dadakas sa mapasamakan ko na. Siyak timang paibalod ka na kayo. Ti sukir nga inanakan. May turad na kun alabanan. Gapo iti dayjay amartin. Kaya't dak ka no akasarita, Mayora. Wan, kasano? Nakontak mo ka din ti bagbagam a hard killer. Saan ko anadanon iti pagnanaadan na, Mayora? Sobiya, kayat ko ang makasarita. Saan ko ang mabalinturumwar dito'y balay? Taamangan no aglibas manen ni Verna. Ariglado, Mayora. Mapanak a mismo iti pagnanaadan ni Max. Ikarigatam nga ikuyog dito'y balay. Wen, Mayora. Saan kayo ngagdanag? Kung naklangarudan kan ka, at dalat namang sipsipot kan ka. Kasla da pang panggabanda mama adakas kan ka. Saan daklakit di ama unaan? Ngam urian niya pa'y di aramidan ni mama. Di nak tumapasuro diti kayat na. Sige, tinapatag ka di na kinumpis ka ti cellphone mo. Uri na tanya mo di mapasamak. Jack ipalubos. Sana balihan. Agtultuloy ti investigasyon. May papaniti drug trafficking. Kaya smuggling dito San Antonio. Ibagakan ka. Oras ang nagaramidan na kamot iti dagas. Sa anak abumdang amang suplong ka ni mama. Honey, Sige, kastapay. Adalang aramidag. Ano may kanak iti kundaway. Aglibas akmanan. Bye. bye. Talaga adakas nga ina ni Mayora. Ngam uray anya ti aramidan na. Di na kami tumapagsina. Kas iti ko na. Anges ko man ti magsan. Ilaban ko ti ayan-ayat mi kan Verna. Dahil ti parikot ko, bro. No at dabalag ni Verna kin ka. Naskan nga gandad ka. When? Unggay, da ka sa damag. Ne, anya dayta. Nagdisigo na tao da nagibulgar iti aramid ni Mayora. Apay. Anya ti parikot kadakwad. Imbabawi da ka nun ti muna ang statement da. Anya. One. Iso nga, atapan dagi ti pulis. Nga da nang butbutang kadakwana. Tapno baliktadon dati muna ngimpalgak da. Saan ako namas daw, bro.
At dalagit di loyal kan mayora kadagiti jail guard wenno pulis. Talagang awan na saya ta maramid na. Ngam ti parikot ka ni Verna. Amangan no agbaligi ni mayora amang yadayo kan kuan. Awan nga tat maramidan ni Verna. Jaklangan mo bro. Ngam sapay la kumatadda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Awan nga rudan parikot, no binaliwan ng dagiti sinalbag ti mo nga impalkak da, attorney. Anya, tila taim mo na ti konsiderada. Anya, maituloy lata ti interrogation kadagiti pahinante ken ti driver. Kasta kadi. Uray dagiti pahinante ti barko alugan nga agkaalap kun maimbestigar. Nga uri illegal ka sinirikyo, mama. Berna, itay kakadipay iti likudak. Wan, mama. Nangag ko ti panakisarita yo iti abogado yo. Anya? Lading itak, mama. Ngamjak kanunungan ter aramiden yo. Kang runan ti panang kontrayo iti relasyon mi ka ni Martin. Gapo iti dayjay alalaki. Nasursurom tinang kontra kanya. Di mangsukir kadagiti ipagbagak. Gaputa sana anayin kalintegan, mama. Ipaidam yo ti karbengak nga agayat. Ngagpili ti amok apakaragsakak tong palbiag. Saan kaalapdan ang makiinayat? Ngam pinilim kumamot tay saan nga ambisyoso. Saan nga ambisyoso ni Martin? Tadda trabaho na, mama. Kan nagtaod iti nasayaat a pamilya. Apay, basol da ka din o nagbalinda na kurapay? Kan kang runan ti amin. Nakurapay daman. Ngam nadalos ti konsensyada, taawan linapsing da. Verna! Ngam da kayo, mama. Baknang kayo ngagpaiso. Ngam nagtaon met gamit ti narugit nga aramid ti knabak nang yo. Anya ti panagkita ti tao kada kayo itan. Sumardeng kan! Kababain kayo, mama. Liblibyan da ti liklikodan nyo. Baknang kayo ngagpaiso, ngam rinno karmat ti puso yo. Kuna ka sumardeng kan! Kinumpadak man naglakalatan ti panungtungtong payo kanya kita. Anak da ka di talaga? Anak ka, ngam gaputan balin ka na sukir. Iso ang makabil ka. Kat dayjay a Martin tiga po na amin dagito eh. Apay manan, Mayora. Anya ka diti parikot? Ni Verna, nakabil ko man Ha? sinider na kidi. Kan nangag na ti saritaan mi iti abogado kitay. Oh, anya? Sinalbag kidi. Gapo amin iti dayjay a Martin. Sana bale, Mayora. Inton bigat nga umay ni Max, takasarita yo. Sige, buong ti ulok dayjay a tao. Saan nga tanga dadanto a kagura na kay ni Berna? No adadakas a mapasamak iti kaayan ayat na, Mayora. Ken, imbaga na nga iso a mismo, ti mangisuplong kada kayo. Di nak maiturod nga irubo, tasya ti inana. Kasano a masigurado yo dayta, Mayora? Asakbay kasarita yo ni Max. Masapul nga agpanunot kayo pa'y ahusto, Mayora. Inakpakadanagan, honey. Uray anyat ar-aramida ni mama, di na tanto mapagsina. Agdalaga kankahan. Ngam ti pagdanagag. Amangan no anya ti aramida na kan ka. Kasi tinakunagkan-kan, di nakpakadanagan. Sa bagay, awan samat langan ti panggap ng aglemeng. Kat baring laang na dumngag tumot laang kanyak. Amasapul asang wen natin na kaidaraman na. Wana, masapol at alosan na tinagan na. No talagang nga awan aramid na.
No adtaman, awatan na ti do sa akatukat ti nagbasulan na. Tamas na daydayaw ngam ti aglamang kat dumagsan laang ti nagbasulan na. Gusto ka, Han. Wag lang kayo, Matt. Isumot ti pagpampanakil na. Di mangala ka dagiti agkakalayang abogado amang ilaban iti kaso na. Ngam ti parikot, uray sa dagiti pahinanti ti barko a pagkalap, kat nakasagana dan amang ibutaktak iti panakainaig ni mama iti drug trafficking, kandad tumapay. Deta ti parikot kita, Han. Iso babalawak launay, Martin. Ngam na amiris ko, nga uray pasaray kabilin na, saan ko basta panawan ni mama? Iso may lang ti inak, kat naskan nga daak amang balbalakad latakan kwa na. Bawatan ka. O sige nga, Han. No, da parikot, awagan naklaan, okay? Wan, pagyamanak laang. Tadi na kinong piskar ti cellphone ko. Wan nga, Rod. O sige, kasabi nga, Rod. Bye. Bye! Anya nga rod ita, Mayora. Hearing nyo manan no next week. Uwan, nga mabalin adagiti laang abogado tiyag parang. Kasta ka di. Kasi ka, kaano mo ti panagparang mo iti korte? Agsaruno tayo lang, Mayora. Tagasat ka, tanalaglag ang laang ti kasong tagtungtumpar kapailang iti bilin ko. Wan, Mayora. Ngam numalusutak da ito'y gito. Agalwad kanyak, dagiti nang imamag kanyak. Kas kadagiti sigot akadwa tayo. No adala ko makontakyo iti unag amang godas kadakwada. Narigat, adada iti protection program. Day talang Dayjay Martin kit diti siputan nyo. Mayora. Dayjay ti may sa buong ti ulo. Nasursuro nak asinupring ni Verna kapukin kuana. Patuloyan nyo nga rod ti manghar kan Max a hard killer, Mayora. Huwan, ngamnasken a makasarita. Diyak kayat asyak to ti atapan ni Verna. Sige, Mayora. Ngam, kayat ko akidnapan nyo ni Verna. Anya? Yadayok kan Martin. Nung makaununa a maarami data, isarunuyo a patayon ni Martin. Sige, Mayora. Talaga asaan lata makapanunot itinasayaat ni mama. Sana mabalin. Na yung paglakit din tasandak anadlaw kan gito. Hindi pa nagsarsarita da itay. Awakak ni Martin. Ibagak tinangag ko nagsarita ang damamakan gito. Verna, iha? Mama? Talaga ka di kapkap na kaamo ni Martin nga iso ti pakiasawaam? Wan, Mama. Okay. Amo nga orayan at araramid kat saan ka amalapdan? Wan, Mama. Oray pa'y angas konti magsan. Nintulak na Martin kay ayatak. Okay. Saan ka nalapdan pa'y? Noan niya dagiti na may papan kanya. Saan mo kumanga ibagbagakin ko na? Mama? Naamiris ko. Bitut nga agpaiso tinasumok ko. Kano niya ti pagtungpal at ti amin. Awatag. Pudno ka ditibag pa kayo, Mama? Uwan. Kano mabalutag. Anya garod. Uray kaskasano. Adda ka amang kita kadagiti mapatawak no bilang tamabaluta. Ano ka pamaranglaan tinaibaga kanyak ni Mama? Gaputaan da plano da. Timanaw dan kin kito. Binagay ak langit ha. Kaya't nasawan. Awan mang bantay kanyak. Kadagiti taon ha. Tiyamuda siguro na may saandak. Awagak ni Martin. Kat ibagak kan kwa natin amak. Rumanak. Ngamamu kong taramidak. Niyaya ko rason ti makatulong kanyak. Bumulodak iti bado na. Kat isot pagpadok arumar. Naklawak ti bilin na kinikito. Akidnapan dak. Saan ang mabalin?
Juan, di ka danag. Rumwana kat agpamarangak aniyaya ko rason. Kalpasan na. Agdiretso ak ditayan mo. Kat mapantay ti police station. Ta ibagak kinitenyente ti amin. Sige nga, Rodhan. Talaga nga awan sa ni Diyos to panunot ni Mamam. Juan nga rod. Talaga na pudot ti dara na kanyak. Ngamuri anyat mapaspasamak? Di na tanto nga pagsina. Wen, Nga maganad ka ha? Ada panggap dadakaskan ka? Kat day tati may sa akayat ko amaamuan, no asino daya amax, a hard killer. Akasarita da. sige. Okay, kastapay. Basta umayak dita ha? Naska na makapanawak, sakbay ang makasubli da mama. Okay, bye. Bye. Ay, talaga nagtakas si Aramid. Anya nga rod ita, Mayora. Hearing nyo manan no next week. Juan, nga mabalin adagitila ang abogado tiyag parang. Kasta ka di. Kasi ka, kano mo ti panagparang mo iti korte? Agsaruno tayo lang, Mayora. Lagasat ka, tanalaglag ang laang ti kasong tagtungtumpar kapailang iti bilin ko. Juan, Mayora. Ngam numalusutak da ito ikit. Agalwad kanyak, dagiti nang imamag kanyak. Kas kadagiti sigot akadwa tayo. No adala ko makontakyo iti unag, amang godas kadakwada. Narigat, adada iti protection program. Day talang Dayjay amartin kit diti siputan nyo. Mayora. Dayjay ti may sa buong ti ulo. Nasursuro nak asinupring ni Verna kapukin kuana. Patuloyan nyo nga rod, timang hire kan Max, a hard killer, Mayora. Juan, ngamnasken ang makasarita. Diyak kayat asyak to ti atapan ni Verna. Sige, Mayora. Ngam, kayat ko akidnapan nyo ni Verna. Anya? Yadayok kan Martin. Nung makaununa ang maarami data, isarunuyo apatayan ni Martin. Sige, Mayora. Talaga asaan lata ang makapanunot itinasayaat ni mama. Sana mabalin. Na yung paglakit din tasandak ang nadlaw kan gito. Hindi pa nagsarsarita da itay. Awakak ni Martin. Ibagak tinanggag ko nagsarita ang damamakan gito. Awanan kayo itibain! Ipagarot yung mata ama lilaw dak mama. Babaan ti pamarang akin na yung bagyo kanyak. Amok nga dadakas sa panggapyo kanyak agraman kini Martin. Iso ala din iton mi Mayora. Apay nga min mama. Anya na unay ti saan nyo ang pangayatan kini Martin. Nuti ko na yo adiyo kaya tapag numaranti sa balit ti kinabak nang yo. Pwes, kukwayo lang. Tangay amok tumot lang nga nagtao di ti kinadakas. Sumargang ka, Verna! Di nag-ibabain nga. Mama? Mabitan, Verna. Mama? Itaray tayo iti ospital. Mild stroke ka na, honey. Naimbag takastalaan. Apay nga tangamin ang nagbalin akas chay ni mama. Pinaadipan iti pirak. Wan nga rod. Pulos mat ngaminan nga awan na saya at ama panunot na. Agasan, taong resyak nga anak na, pakidnap na kano kadagito. Kalbasan na, iyadayodak. Kan manang dan iti hard killer amang patay kanyak. Isa pasensya kan, Han. Niramraman ka nagpanggapan ni mama iti dakas. Han, Ngang pagyamanak lahangan iti Diyos. Tasaan daan nagbaligi iti dakas sa panggapda. nunay patungpal naman. Nakasagana ka mga awat iti amin. Takasin karikan ka. Magsat man ti angas ko. Sikakat si kantulat at ayayatak. Kasta Ahmad. Samsam itik pa yan na magsat ti angas ko. Ngam ti mapukaw ka iti biyag ko. Agyaman ak unayhan. Tay tilaksid ti kasasaad ko iti biyag. Inlaban mo lat ti ayan ayat ta.
Nga uray laksidon nakakuman ni mamam. Honey, Nga uray awan tawidon kan kuana. Saan mo asamiran? Saan nakla nga mapukaw iti biyag mo? kaputa din tumagatadan iti pirak. Ti awan ka asping na panagayat ko kan ka. Nga uray ka ipapananpayan, ti pan nakapugsat ti angas ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam